Tuan. Ada orang bang yang buat liur situ. Ay tetar ucingan dewek. Sok lah ay ngunajan hoream ge ayu we lah. Daun tetar ucingan na magjabuat. Gampang hese, nak gampang hese. Lah no gampang lah ni liur atuna. Yo. Tasar ucingan ayeuna nyata matahari sulusupna ka mana? Anjing ke langit goblok. Lain salah. Kemana tu anjing? Ke barat. Salah belagu. Ke mana? Dia jika nama kai maharana. Salah. Taluk aja kah. Niat di mana-mana okey. Ya, jawaban nanya dia matahari masulusup nanya takana hamu. Sok mana nak nyenget nak nyangu mana yang ngata sulusuh na gasipun kana hawu anjing ngatu eta mah datar ucingan goblok ah pusing anjing ah